salo fatu Samoa ilo fasausanga ele ne tula la fiafi. Alo maya ini sineo fapoponga o lo Samoa taulungulungu mo fai unga o le ne vaiaso. E to mo ati tatou tala o si tia nei le numera o e wo faamaonia le afia i le COVID-19 maleiva o le mamalu lau tele o le atunuu i le tolu afe lua se lauonu sefulu. Talu mai ona sao i tua le faamai i le aso sefulu ma le fitu o mati o le tausanga nei. O se ripoti na tamai le nei o le tūlanga o iai le faamai i se tatou atunuu. O iai pesa mo i le lasanga lua o puipuinga faapele pepesiai o le COVID-19 iwa. O leo faamaunia mai le mtanga luenga o le soifua maloloina le toe faupopuai o ila tou e to lua se lauono sefulu ma le tolu mai le mamalu o le atunuu ua pesia i le siama o le COVID-19 iwa. Ba usi iti ai i le tolu afe lua se lauono sefulu le au fai atoa o ila tou wa afia talu ona sao i tua le faama i le aso sefulu fito mati o le tausanga nei. O loo faamauina foi ripoti al mtanga luenga le au fai afe lima se lau fa sefulu valu ngā sengase sa faamaunia le afia il COVID-19 ua toe faafo isia lo latou malosi peitai o le isi afe fitu se lau sefulu lua o i latou ia o loo mamai ma o loo iai pea le siama i le teminei. O le teminei e toa iwa i latou wa afia i le faamai o loo taofia i le mautanga sengase i motoutua. Ma i le faapasene ina o e ua afia e tusa ma le iwa sefulu ono pasene o le mamalu lau telo le atunu ua pesia o loo nofo malala i upolu. Fatasi ma le isi faapasene o ila tou o loo au mau le motu tele i sala fai. A o loo tu mau pea le ai o se tasi o faamauina le afia i siama o le COVID-19 iwa. I le moto manono tai faapea ma apori matai. O loo o tau o foi ripoti al mtanga luenga le au fai o suenga ua faangaina mo le fai o siaki mo le mamalu lau telo le atunu e lua sefulu iwa afe ono se lau tolu sefulu. I se tala la tamai o faamaumaunga le mtanga luenga o soifua maloloina e le ngā solonga o lo iaitu i puipui o lo wha ngā solo mo le atunu atoa o whai lo ai e iwa se furufitu tesi ma leono pasene o Samoa e anga waa mo le tuipui o le COVID-19 iwa o maea o na whaia o lātou tui mua mua. Fitu sfutasi tesi ma le iwa pasene o maea o na whaia o lātou tui lo na lua. Ma watangi ai e to tele le mamalo o le atunu e le i atoa o na whaia o lātou tui puipui e lua e pe o na whanga solo. O le au whai antoa i lantou e se fulu walu tau sanga maanga i atu ilunga le mātutua. Ua maea o lantou tui whaupopo o le tu ainga o le pusta e tusa lea ma le whase fulu walu afe, whase lau fitu se fulu ma le lima. E le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. O le aso na nafi, sa whaatau tai ai tu e sauninga e mana tua ai le soifua au auna, o le fionga i le whaipule o ngai fomango numera lua. O ia foi o le minista langolango o matanga luenga fato anga mo fai ngā whaiva. Le afionga ia ba ele paya awa i ona paya awa se kwini. O se atelinga le nei o le report. O le aso na nafi a se fito aperila, le sa fai ai tu e sauninga o le afionga i minista langolango fato anga mo fai ngā whaiva. Le susunga ia ba ele paya awa i ona se kwini, le ana malio i le whai unga o le masina na te anei. E tu malo le fionga ia ba ele o lo avea mata ita ifono le komiti o tupe maua ma tupe tutongi ma ola na fola sanga mua fa le ta ita ifono na fa fetai ai ele palemene ai mese o na komiti ma le ta ita e le tuangai o le suite ita ifono la na ta ita inga lea o le komiti ta ua ale palemene sa fa apea foi o na avea ma sui o sufono o le komiti su e fa pitoa ale palemene sa nafa ma le iloiloina o mata uputu toa ale palemene. E whaamanawa e le atua na whiau, ua lata ina mai ale ne ngaluenga tele o lo whea ngai malana lātou komiti su e whapitoa. O le sa abea ma minista langolango le matanga luenga o whatu anga ma whai ngā whaiva, ina ua manu malo mai i le whai ngā pālo ta ale atunu i le tausanga o mawai, i lalo o le fua ale vaenga whaau pufai ale whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Pei ona sila fia e maliu vaha ele o lo o ia umia le tofi o le minista langolango whatu anga ma whai ngā whaiva. Le olo minista ai la fionga ia la aule le mali toa le watea po la taiva Smith. Sa avea foi mo ia mata e taifono o tupe o le komiti fa palemene o le palemene o Samoa. O ia o le sui mai le tu malo o ngai fo mango numera lua i le palemene o Samoa. O le sauni ngā lotu na whaia i le malu le ekalesia fa la putuputonga ke Luciano o Samoa i vai teleuta. O na moli atu wai lea o na tino maliu ilo na ainga. Na awa i atu le tamaita i palemia malana kapeneta.
E whai masui o le malo ma tuui nā loa i atua i le tanga vai o le malo. I le whalatua o le ali i minista langulangu marona a inga. Whaatau taia to e sauninga o le awhionga i ava ele i lalo o ai inga o puipuinga o ma le wha ma e COVID-19 ma le iwa. Wa iai nei Samoa i le la sanga lua. O le awhionga i ava ele sa tūla i mai i le foi. O le tofi o le tūmalo o ngai fo maunga numera lua. E au fia ai a fio anga o Samoa paia le whangoa lii. Ma tā vai sa fune whaletanga loa ma whatuwalu. Tabtailo kitiona, mo lau Samoa taulongolongo. Mai nisi o tātou tala, e tasi le tau sanga o le pepeta maitai o lo tāwhia nei i le pototi ngā ina an maotanga se ngase i mato o tua. Ona o le tū ngā o awhianga li monia, ma awhianga o le COVID-19 ma le iwa. O lo ua awhia ai, o se atelenga le nei, o le report. E tasi le tau sanga o se pepeta maitai o lo iai nei i le pototi ngā ina o lo maotanga se ngase i mato o tua. Ona o awhianga o le pneumonia whaapea le COVID-19. O le ripoti sa whaamonia mai e le whaululunga o le vaenga o nafa maalo ma whanau le awhionga ia papali i Dr. Tito Kamu. Mai ia whaamautu mai ai le iai o sia foi alo toto i tūlanga tūngā o le whaamai o lo tau fiai i le mautanga sengase. Ta ua le li fo mai o le taiminei o lo wheutanga i pēa ma fo mai mai ni usila a wale whaangau salonga o tonga fitinga o sia foi alo le atunu e ui le tūlanga o lo whanofo e se ai i lo na ainga. Na ia tāua foi, e tu sa ai ma le tolu aso o iai le neita ma ita i tūlanga tūngā ono a awhianga o le pneumonia. Ma u whamaunia foi le a awhiai i le whamai o le COVID-19. Ma o lo tamu whai pēr tonga fitinga o wale saonga le mū, ma le toi whaafo i sia o le malosi o sia foi alu alu toto. Ai o le siti ai pēr o whanau e a awhia le COVID o se tū na toi whaamalosi ai, le awhionga i a papali i le mamalu o mātua, ina i tāua le toa pe a whaamaunia le a awhia o whanau i le COVID. Tāua foi, le sila fia o wala e pui ai whanau, e ala lea i le whainu o whala au ma vai o mea tinga, whapea le toanga e whainu le vaiti polo ma le swaniu, e whesoa soani ai i puipuinga. Na ia whautua ina foi le mamalu o mātua e tatau o na vave a vifo whanau i le whale mai, pe alia e aunga o le pneumonia, ma e mauti no foi, wa a fia i le COVID-19. E tu sai ma wha maumaunga na mtanga luenga o soifua maloloina, wo o atu le lua se lau iwa se fulu ma le tolu whanau, e le vai tausanga o le iwa tausanga le mātutua nga ilano, o wha maunia lea a fia i le wha mai, e le kana le li whano mo Samoa taulongolongo. Ma o le a whaia sina tātou malolonga pupu, ona toi taliu mai lea, unga ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Nei o furu masania o na unga e afia ai le tale o le tafe o le isu o le mafatua o le fiva ia ma taulangona pe le fia ai pe le fia tausami aua te popole afa pe ua fiva tale ia le fia ai ia e te tau ana nofo le fai ngota to le home isolation e te tau ho ngi Panadol Elixir o le vai ia mo tamaiti le whaino rato i nuina fuala au. Au tamaiti pe o 5 tausanga na i runga. Ia, e te tau na inu fuala au. Afa pe 5 na i se fulu. Ia, e tasi le fuala au. E ta iono pe ta i whai tu rama whainu. Au tamaiti, ia e fua foi. O lea foi ia e tau na nofo lei e ta aua foi. Ia le whaasusuino tamaiti. Ai maise a i tinao o ia rato waro ma whanau, ia ta ua tere le breastfeeding, ia ma ngasi senga inga o me ai. O le tele au tamiti tolu tausanga ngai ralo, ia ua over le fever ai maisia ua le ai. O a unga lana e te tau ona
Vidi mai le ono lima iwa varu. Ia pe o lai fo iai whare mai whai tū maro. Lo o whainga ruenga, au whainga ruenga. O rā tōu rai so tai mai. Ia na outara no atu lea po o seitio fō mai o lo on call po rai whainga ruenga le taimilia. E ta tauna a mai le tama ki tōnu le tau fia. Ai mo le home isolation na ia pe mild to moderate. Winga la mataranga ele tina ina tele ia o mea nei tauna ta pena ia matua. O mea ai o le vai fever e mato anga le vai ti porla ta ua po le new take a lot of fluids. O le tuoralo mo le toe whamanatu ia whai le tari fufonga. O le tari fufonga ia pentosi le sila mai lunga le isi na iralo. O tele na isi matua ma isi tangata e telefonu o vai e tu iralo le au vai e le ai e le o le tari fufonga ia kava mo le totu le sila mai ia le ofia atore le isu ma le mutu. Ia e le ngata i lea e watu pere tu waralo ia tau mawhai a mai uma whanau a o maua lewa noa e whai a rato tui ia o le COVID-19 ia e pui mai eifa ia alo ma whanau so tato atu o le ruma na ilo o tato o le tau mawhai ngatu lea ia ai pere o whatu le taimu o sora awara popole don't panic o mea masali lao simple message ato te whaia ia le ngata i lea o fufuru o ao e whaongare fasimori whapuna vai ia ma ngā sese whareia ta mawhtanga ta maiti ia o hape fo i ai ngā atoa. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the number of COVID-19 community cases recorded since 17th of March this year has now been increased to 3,260 since the pandemic affected our community. Here's the latest updates of COVID-19 pandemic. While Samoa is still facing the rapid spread of COVID-19, the Ministry of Health confirmed 263 new community cases in the last 24 hours. This brings the number of community cases recorded since the 17th of March to 3,260, of which 1,712 are still active cases. There are 1,548 cases that were fully recovered and the other 9 cases currently in managed isolation at the Mototua National Hospital. According to the percentage of confirmed cases, which stated in the Ministry of Health's report, approximately 96% of community cases are in Polu, with the remaining 4% in Savai. There are still no community cases recorded for the island of Monono and Apolima. The ministry administered 29,630 tests to date. In the latest update of vaccination for Samoa, according to the Ministry of Health, 97.6% of Samoa's eligible population have received their first dose. 71.9% have received their second dose. The ministry also confirmed 48,475 people aged 18 years and over have received their booster shot so far. Elikana Lelifano for TV2 News. The life of a member of Parliament for Ngangai Fomaunga No. 2, also Associate Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Vaele Payaawa Yona Payaawa Sekwini, was celebrated during a state funeral yesterday morning. Here's more on this report. The Member of Parliament for the electoral constituency of Ngangai Fomaunga No. 2, Vaele Payaawa Yona Sekwini, was laid to rest at his home at Vaitelela yesterday. In his ecology on behalf of the government and Parliament,
Speaker of the House Papali Ili Ota Eu Masipau spoke highly of Waele as a gentleman who is cheerful and full of respect of other members of Parliament. These are much desired quality of a member of Parliament, whether government or the opposition. A first-time member of Parliament who was elected only 11 months ago, Waele was chosen to chair the crucial Finance Committee of Parliament, was a member of the Parliamentary Committee appointed to investigate the discrepancy in the Land and Titles Act passed in December 2020 and was the Associate Minister of Agriculture and Fisheries. The Speaker spoke of the late Member of Parliament's perseverance in highlighting and pursuing the development needs of his district. Waele was elected as a Member of Parliament in the 9th of April 2021 general elections for the EFKS Samoa Watasi Fast Party and was sworn in 24th of May 2021. He died on the 25th of March 2022 after 10 months serving as a parliamentarian and laid to rest yesterday. The 10 months he served as a Member of Parliament, he argued for the better access roads in the district as more people have moved inland, incentives for people living with disabilities, better water and electricity supplies for the district, better internet connectivity and low fares for inter-island travel between Upolu and Savaii. Waele's wife Tupuola Matisekwini spoke highly of her late husband's achievements as a person, a dedicated family man and a loving father. Waele was born on 15th of May 1964 and he will be 58 next month. The funeral service was held at Waitele EFKS Church and followed by a burial at his home not far from the church. During the final service at the gravesite, Prime Minister Faamisionare presented the Samoa flag to Tupuola Matisekwini and the late Member of Parliament's family in honor of his service. Taulogologo for your TV2 News. In other news, a 1-year-old baby girl is fighting for her life and is currently in an induced coma at the intensive care unit, suffering from severe pneumonia as a result of COVID-19. Here's more on this report. According to the current report from the Ministry of Health, it stated some COVID-19 cases which were admitted to the intensive care unit at the Moto'otua Hospital. A 1-year-old baby girl is one of those cases, and she is now fighting for her life and is currently in an induced coma at the intensive care unit, suffering from severe pneumonia as a result of COVID-19. The head of the pediatric ward confirmed this during a phone call interview. Despite being isolated at home, Papali Dr. Tito Kamu has confirmed they are negotiating with pediatricians from New Zealand to assist with the treatment of the 1-year-old girl. He explained the baby has been in an induced coma for 3 days now and she is slowly recovering, but she remains in critical condition. He also urging parents not to panic if their child has COVID-19, but take measures to assure their child recovers, while the number of children who have contracted the virus in the country is still increasing. According to the Ministry of Health's latest data, children up to 9 years old infected by the virus now stand at 293. Papali said the parents need to give their children paracetamol and vitamin C, such as lemonade and coconut juice, adding that if the child is breathing rapidly, that is not a good sign, and the child should be admitted into the hospital immediately as there are signs of pneumonia. Elikanaleli Ifano for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement for the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maolifai ungale na lo Samoa Taulogologo ilifai ungale nei vayaso e molile nga ngafaftai ipule nga swavai molang lango ina ole nei por kalami. E manuia telete fasa usanga la fiafi to fasa ifu.